Mio, evo nas, vi joj Veljko smo na Siciliju, doćemo ti po ribu za 15 minuti. Halo, Hey, I heard about very special material from Mr. Mio. We are taking it. parčat ribu i kad vi sletite s helikopterom ovdje u por i onda ću ja doći gore s autom vam i to doniti. Neće biti problem. Evo ga, idemo drugi. Trese. Evo vidimo. Pogledajte materijala za njih, pogledajte, to je kirnja, jasog je žive, smo ih donili i čekamo njih da poletidu. Malo predvemete ovoga materijala. Glass House Plaž Gaše od Olge i Veljka Drinković, živjeli.